Konferencija pod nazivom Women's Cyber Forum Launching Careers in Cyberspace održana je u Skupštini grada Beograda sa ciljem podizanja svesti šire javnosti o ulozi žena u oblasti informacionih tehnologija. Ovo jeste vreme inovacija i svaka konferencija takođe mora da evoluira u nešto novo, aktuelnije i trendovski perspektivnije nego što je ono što je radila juče. Tako da ono o čemu smo do sada razgovarali, a to su inovacije i razmena informacija između eksperata i specijalista za cyber kriminal i cyber bezbednost, je sada logično evoluirala u konferenciju koja se više tiče obrazovanja u tvojoj zoni, jer je toliko naraslo problematike kojom se stručnjaci sada moraju da bave. Resurse ne možemo da tražimo van muškog sveta koji je već tu u dovoljnoj meri zastupljen. Logično je da se onda koristi i aktivnost drugog pola i devojaka i mladih žena, pa i žena sa iskustvom koje su spremne da idu u prekvalifikacije i da sutra sebi grade profesionalnu budućnost u jednom novom domenu. Na konferenciji je bilo reči i o podsticanju i žena i mladih na rad u tehnološkom svetu kao najperspektivnijoj oblasti današnjice, ali i sa ciljem pružanja informacija o najnovijim trendovima i aktuelnim izazovima u oblasti informacione bezbednosti. Ova konferencija je važna iz nekoliko aspekta. Prvi je zato što ovde vidimo predstavnike i državne uprave, predstavnike i državne administracije, IT sektora, industrije i akademske zajednice. Ovo je jedna sinergija koja obezbeđuje uspeh i samo kroz takvu saradnju i takvu sinergiju mi možemo zaista suštinski doprineti nekim pomacima u ovoj oblasti. Poruka mora da bude potpuno jasna da tu cyber bezbednost i uopšte jednu bezbednostnu kulturu moramo da negujemo, moramo da je gajimo, a mislim da je kod žena taj osjećaj zaštite i bezbednosti mnogo izraženiji nego kod muškaraca i mislim da to treba iskoristiti jer žene su mnogo opreznije i uvek su zaštitničkije, posvećene i zajednici, porodici, pojedincu nego što je to slučaj kod muškaraca. Da li smo pobegli od stereotipa, podele na muške i ženske fakultete i srednje škole, koje su to moderne kompanije i profesije četvrte industrijske revolucije, šta trenutno postoji od zvaničnih programa edukacije, da li smo krenuli na vreme sa procesom promene sistema obrazovanja u skladu sa težnjom ka digitalnoj ekonomiji i da li su dame uzeli učešće u širem procesu inovacija, samo su neke od tema o kojima se diskutovalo na Women's Cyber Forum. Ova konferencija je nešto što ima i tekako smisla i to ne samo kad su žene u pitanju. U svetu IT bezbednosti nedostaje ljudi i sve se više povećava taj nedostatak. Mislim da i mi kao zemlja i kao kompanija radimo na tome. Cyber bezbednost je deo high-tech sektora i žene se susreću sa problemima i u tom sektoru kao i u cyber bezbednosti. Mislim da tu postoje dva glavna izazova. Pod 1, mali broj žena koji čine radnu snagu u ovoj industriji, a drugi izazov je razlika u platama između muškaraca i žena. Moram reći da trenutno postoji pozitivni trend da se ta razlika smanji, ali još uvek smo daleko. Ipak, svakim danom napredujemo sve više i po pitanju učešća žena u cyber bezbednosti, kao i u ostalim segmentima high-tech tehnologije. Decreasing significantly. U Beogradu je održan GDI Solutions Day. To je tradicionalni godišnji stručni skup koji okuplja postojeće i nove potencijalne korisnike. Događaj okupio više od 300 IT stručnjaka i ključnih korisnika rešenja za digitalno upravljanje procesima, imovinom, resursima i operacijama u industriji i upravi. Konferencija u Beogradu je deo serije događaja koje GDI organizuje u svim većim gradovima srednje i jugoistočne Evrope, okupljajući preko 1500 ljudi. Na konferenciji se razmenjuju iskustva, znanja i ceo smisao skupa je da se postave osnove za dalji napredak primene savremenih tehnologija, digitalna transformacija za industriju i društvo. Glavna tema ovogodišnjeg skupa u Beogradu je zapravo bila prilagođavanje klimatskim promjenama.
one utiču izuzetno snažno i na industriju i na društvo, a potrebno je veliko prisustvo nauke i tehnologije, znači utiču i na kao stimulans pametnim inovacijama. Ako danas razmislimo da određene poljoprivredne kulture imat će zbog povećanja temperature, odnosno predviđena da bi mogli imati do 30% umanjenje uroda na istoj površini, da takvi problemi traže izuzetno prilagođavanje. Tako da tema koja možda djeluje kao da mi nema direktno veze sa tehnologijom. Temperatura je veća, češće pada kiša, češće je jak vjetar, češće je poplava, zapravo ima mnogo veze sa tehnologijom i to je bila glavna ideja vodilja. Glavna vrijednost ovoga skupa, onaj take home value, kako bi se reklo na engleskom, je mogućnost zapravo da to isto primjene čim prije u praksi. S jedne strane da imaju ideje o tome šta je moguće za godinu, 2, 3, 5 ili možda vizionarski za 10, a s druge strane šta mogu primijeniti odmah sada. Bez obzira da li se radilo o ne znam, južnoj Srbiji, da li se radilo o Vojvodini, da li se radilo o velikim gradovima ili srednjim gradovima. Tako da korist je višeslojna. Permanentna korist ovog skupa je poznavanje mreže ljudi koji sarađuju u istoj industriji, kao i to da međusobno sednu predstavnici ministarstava, industrije, velikih infrastrukturnih preduzeća i gradova, i to je ono što nosi celu zajednicu korisnika dalje. U Beogradu je održan Vimont Tour 2019, konferencija posvećena cloud data managementu. Zbog sve veće važnosti podataka, preduzećima je potrebna sigurnost da će digitalne transakcije uvek raditi onako kako se očekuje. Svi posjetioci su bili u prilici da se pored najnovijih VIM tehnologija upoznaju sa načinima na koje mogu da maksimalno iskoriste svoju postojeću virtualizaciju, umrežavanje i skladištenje podataka. Vimont Tour bila je prilika da se javnosti u našoj zemlji između ostalog predstavi i trenutno stanje na tržištu backupa, kao i predviđanja njegovog kretanja do kraja godine. U okviru prezentacije pod nazivom Reality Gap 2019, posetioci su imali prilike da čuju kako stoje stvari na polju evolutivne robotike, dok je na prezentaciji pod nazivom Cumulonimbus publici predočene novine na polju Cloud Tire tehnologije. Pored prezentacija, na konferenciji su obelodanjene i nove inovacije koje su nastale u saradnji sa kompanijama Ingram Micro, HPE, NSX i Azure. Svečanom projekcijom digitalno restauriranog filma Balkanski špijun u Centru za kulturu Vlada Divljan nastavljen je i drugi ciklus projekta VIP Kinoteka. Kad smo počeli, nismo znali da ćemo ovako brzo ovoliko puno napraviti. I mislim, baš to smo uradili jer su se dva tima super uhvatila, tim iz VIP-a, tim iz Jugoslovenske kinoteke. Izabrali smo prave filmove, dakle brzo to digitalizovali, napravili prve premijere i sad smo u nekom štilu gde jednostavno idu stvari dalje. Dakle, svake 2 mjeseca otprilike imamo neku novu premijeru i danas Balkanski špijun. Nevjerojatno kako brzo ide vreme, dakle imamo već 12 filmova, i jedan bolji od drugoga, a moram reći da ovoga sam baš čekao. Čekao sam onog prvog i drugog, onom Maratonce i Ko to tamo peva, mislim to su 2 sjajna filma, a ovaj mislim da je treći po redu, dakle to su moja 3 top filma i da nas ja stvarno čekali, mislim da ova 2 moja prijatelja također. Moramo da idemo napred s obzirom da je na naše zadovoljstvo srpski film ima svoju divnu prošlost i prosto toliko je filmova kojima je došlo vreme da se digitalno restauriraju i učine onakvim da bi i mi koji smo ih već gledali i oni koji ih možda tek gledaju prvi put sada, ali i zbog onih koji će u budućnosti gledati prvi put bili u takvom kvalitetu slike i tona da gledaoci mogu da uživaju u ovim važnim stranicama srpske filmske istorije.
Projekat VIP Kinoteka, nastao u saradnji kompanije VIP Mobile i Jugoslovenske kinoteke, ima za cilj da sačuva i zaštiti ostvarenja koja su obeležila srpsku kinematografiju, a proglašena su za nacionalno kulturno dobro od velikog značaja. Svako vreme i svaka generacija ima neke sebi svojstvene karakteristike i različite od prethodne. Sljedeća generacija, koja trenutno stasava, nazvana je generacija Z. Milenijalci su generacija koja je rođena između 1981. i 1996. godine, a generacija Z se odnosi na one koji su rođeni sredinom 90-ih do ranih 2000-ih, odnosno posle 1997. godine. Ove dve generacije se razlikuju u mnogim stvarima. Raspon pažnje koju generacija Z utroši na sadržaje je 8 sekundi, što je dodatno smanjenje u odnosu na milenijalce čija je pažnja bila 12 sekundi. Ovo je odgovor na veliku količinu podataka koju dobijaju i moraju da filtriraju. Milenijalci su trenutno dominantna potrošačka grupa. Međutim, do 2020. godine 40% svih potrošača će činiti generacija Z. Naravno, ovakva očekivana promjena u strukturi potrošača navela je mnoge istraživače da se pozabave karakteristikama i navikama ove nove generacije. Oni su rođeni u već prilično razvijeno digitalno doba, tako da je njihovo razumevanje tehnologije i društvenih mreža veće i ima veći uticaj na njihovu svakodnevnicu. Ne čudi podatak da 45% tinejdžera navode da su online skoro konstantno. Generacija Z svaku društvenu mrežu koristi za različite stvari. Twitter koriste kao kanal za vesti, Instagram za prikazivanje života koji bi voljeli da žive, Snapchat za prikazivanje svog svakodnevnog života i Facebook zapravo za informisanje. Istraživanja su pokazala da su omiljene društvene mreže generacija Z YouTube, Snapchat i Instagram, i to najviše njih koristi YouTube, čak 85%, dok njih 35% bira Snapchat kao omiljenu aplikaciju koju najviše koriste. Dakle, dolazak ove generacije svakako donosi neke promene, ne samo u online ponašanju i navikama, već i u socijalnim i drugim aspektima. Istraživanja pokazuju da je ova generacija sklonija ranijem zapošljavanju i preduzetništvu više nego prethodna generacija. Oni zahtevaju novi pristup tehnologiji, marketingu i društvenim mrežama. Imaće više standarde od generacije milenijalsa. Microsoft Razvojni centar u Srbiji deo je i ove godine 12. finala Bubble Cup takmičenja u programiranju za studente i srednjoškolce. U ovogodišnjem finalu takmičilo se ukupno 28 timova iz Belorusije, Bugarske, Poljske, Srbije, Rusije i Ukrajine, koji su se pridružili broj od preko 3000 studenta, koliko je do sada učestvovalo na ovom prestižnom takmičenju od njegovog osnivanja 2008. godine. Bubble Cup je timsko takmičenje u programiranju i rešavanju algoritamskih zadataka, osnovano od strane inženjera razvojnog centra. Osnovni cilj ovog takmičenja je da mladima približi programiranje, kao i da kroz fokusiranje na timski rad privuče talentovane mlade programere iz zemlje i regiona. Ove godine takmičenje je otvoreno i za specijalizovana IT odeljenja srednjih škola i gimnazija u Srbiji u okviru divizije Rising Stars, kako bi se dodatno popularizovalo programiranje u srednjoškolskom obrazovanju. Samo takmičenje odvijalo se u dve divizije. U okviru divizije Premier Liga takmičili su se studenti i srednjoškolci koji su ispunili kriterijume učešća, dok je divizija Rising Stars namenjena isključivo timovima srednjoškolaca iz Srbije. U finalnom nadmetanju u diviziji Premier Liga prvo mesto osvojio je tim iz Poljske, dok je u diviziji Rising Stars pobedio tim učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada. Inicijativa za uvođenje zasebne divizije takmičenja posvećene samo srednjoškolcima iz Srbije naišla na podršku velikog broja škola i nastavnika širom Srbije, što je rezultiralo brojem od čak 12 srpskih timova u ovogodišnjem finalu Rising Stars divizije. Tokom 12 godina takmičenje je izraslo u međunarodnu zajednicu programera koji nižu uspehe na renomiranim svetskim takmičenjima i predstavlja najadekvatniju pripremu za najveće i najuglednije studentsko takmičenje iz programiranja u svetu ACM, Association for Computing Machinery, jer se svojim formatom gotovo u potpunosti poklapa sa pravilima tog takmičenja. Prošle godine, plasmanom u finale ACM-a, tim studenta sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu ostvario je najbolji rezultat u istoriji učešća srpskih timova. Upravo ti momci deo su Bubble Cup zajednice već godinama unazad. Među njima je i Ivan Stošić, takmičar koji je učestvovao u najviše Bubble Cup finale. Meni je 8. finale. Prvi put sam učestvovao na finalu u drugom razredu srednje škole.
Sad sam 5. godina fakulteta, dakle 8. put. Konkurencija je svake godine sve jača i jača. Mogu da kažem da je Bubble Cup meni, još od kad sam prvi put učestvovao na njemu, dosta pomogao da razvijem algoritamske veštine i da se napredim, da bi uopšte bio sposoban da se takmičim na tako visokom nivou. I među srednjoškolskim timovima svake godine učešće uzmu učenici koji na svetskim takmičenjima i olimpijadama ostvaruju najviše plasmane, pa su tako stalni članovi Bubble Cup zajednice, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu i gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, koji su sa nedavno održane 31. Međunarodne informatičke olimpijade u Srbiji doneli 2 medalje. Bubble Cup je veoma ozbiljno takmičenje. Autorska ekipa koja je sastavila zadatke i ovog puta je sjajna. Iskreno, svaki put kada predstavim svojim učenicima najavu za kvalifikacije, kažem im da će imati nekoliko benefita ako se dobro spreme. Pre svega naučit će kako da rade u timu, naučit će nešto novo, nešto što nismo stigli da obradimo na času, a kao treće imat će priliku da ako dospeju do finala ipak vide najbolje u Evropi što imamo iz takmičarskog programiranja. Možemo biti ponosni što imamo Bubble Cup, što Bubble Cup ima tradiciju i što najbolji timovi Srbije žele da učestvuju na Bubble Cupu, ali i najbolji timovi Evrope. Činjenicu da Bubble Cup ima međunarodni značaj potvrđuju i inostrani učesnici, među kojima ima onih koji se godinama vraćaju na ovo takmičenje. Jedan od njih je Mateusz Radecki iz Poljske, koji se od srednjoškolskih dana takmiči na Bubble Cupu. Motivaciju za vraćanje u Beograd i učešće na Bubble Cupu Mateusz nalazi u činjenici da mu takmičenje pruža mogućnosti da se oproba i unapreduje u oblastima koje ga zanimaju, kao što je mašinsko učenje, budući da Bubble Cup zahteva širok opseg znanja iz različitih računarskih disciplina. Misija koju su inženjeri razvojnog centra Microsoft u Srbiji postavili osnivanjem ovog takmičenja se ispunjava, jer je Bubble Cup tokom 12 godina održavanja postao svojevrsni hub koji okuplja mlade programere, njihove mentore, profesore i sve one koji predano rade na afirmaciji algoritamskog načina razmišljanja, znanja i korišćenja i kreiranja IT rešenja koja danas menjaju svet. Tome u prilog govori podatak da su mnogi od preko 300 zaposlenih u razvojnom centru Microsofta nekada bili finalisti Bubble Cup, a danas rade upravo na najnaprednijim svetskim tehnologijama. Ovo takmičenje odvija se pod podrškom Microsoft razvojnog centra u Srbiji. Microsoft kao globalna kompanija je jedna od kompanija koje predvode digitalnu revoluciju i digitalnu transformaciju koja danas menja ljudsko društvo u globalnim okvirima. Naš razvojni centar u Srbiji je definitivno jako bitan deo svega toga. Mi se intenzivno razvijamo u okviru kompanije, intenzivno rastemo i iz našeg razvojnog centra u Srbiji dolaze sve interesantniji i bitniji proizvodi koji utiču na to šta se u industriji globalno radi i kako ljudi žive svoje živote i kako rade svoje poslove. Microsoft razvojni centar nastavit će da pruža podršku mladima da razvijaju svoj potencijal i profesionalno usmerenje u ovoj oblasti, jer rezultati koje naši mladi ostvaruju širom sveta pokazuju da je reč o potencijalima čitave zemlje. U 2019. godini NASA je proslavila 50 godina od istorijske emisije Apollo 11 i prvog sletanja na mesec. Poslednja godina u ovoj deceniji pamtit će se po mnogim značajnim događajima. Međutim, 2019. predstavlja i veoma važan jubilej u istoriji kompanije Samsung Electronics, koja slavi 50-godišnjicu postojanja u svetu tehnologije. Sve je počelo 1969. godine, kada je Samsung lansirao svoj prvi crno-beli televizor i počeo da izvozi proizvode van Koreje. Naravno, put do uspeha bio je pun uspona i padova, sve dok Samsung nije postao lider i jedan od najvećih tehnoloških inovatora u svetu. Sloganom Inspiriši svet, kreiraj budućnost, koji predstavlja deo vizije kompanije za 2020. godinu, Samsung je zaintrigirao sve ljubitelje tehnologije i naveo ih na razmišljanje o onome što tek sledi. U vezi sa tim, najavljeno je da će se u budućnosti ulagati u start-up kompanije sa fokusom na veštačku inteligenciju, internet stvari, augmentovanu i virtualnu stvarnost te blockchain tehnologiju, kao i da će ove tehnike kompanija koristiti u proizvodnji svojih budućih uređaja. Biće sjajno vidjeti šta Samsung priprema za svoje korisnike u godinama koje dolaze. Ono što je sigurno jeste da će kompanija ostati jedan od inovatora kada su u pitanju originalni proizvodi i usluge.
Pored inovacije i tehnologije, briga o potrošačima i njihovim potrebama širom sveta je od samog početka u središtu misije i vizije kompanije. Upravo zbog toga, Samsung je odlučio da proslavi ovaj jubilej u Srbiji donirajući svoje vrhunske tehnološke proizvode onima kojima je pomoć najpotrebnija, činići im život lakšim i funkcionalnim. Osim toga, zaposleni će učestvovati u nizu volonterskih aktivnosti, dajući i lični doprinos lokalnoj zajednici. Na našem tržištu nedavno se pojavila Motorola One Action, koju karakteriše ultra širokougaona akciona kamera sa stabilizacijom slike, što je glavni adut telefona. Kao što i samo ime ovog telefona kaže, u pitanju je Motorola One Action. Upravo iz tog razloga nama se učinilo da je ovaj sportski aerodrom u Ćupriji idealno mesto kako bi kolegama iz medija u Srbiji prezentovali ovaj telefon na najbolji mogući način, odnosno ono što ovaj telefon najbolje radi, a to je snimanje akcionih videa. Kolege iz medija su se mogli uveriti u mogućnosti snimanja action videa ovom kamerom, u odličnu stabilizaciju koju ovaj telefon pruža, kao i u snimanje ultra wide angle videa. Ovo je prvi telefon sa mogućnošću snimanja videa u landscape, odnosno TV formatu, dok telefon držite u vertikalnom položaju. Nešto čega su se proizvođači mobilnih telefona trebali setiti odavno. Sa zadnje strane telefona nalaze se 3 kamere od 12, 16 i 5 megapiksela, dok i sa prednje strane kamera od 12 megapiksela. Zanimljivo je da prednja i zadnja kamera podržavaju snimanje u 4K rezoluciji, brzinom od 30 frameova u sekundi. Glavna kamera je ona od 12 megapiksela koja sadrži autofokus i brzu i preciznu detekciju lica. Druga od 16 je širokougaona, a sa trećom, pomoćnom kamerom od 5 megapiksela se lako postiže i dodaje prirodni efekat zamućenja pozadine kod fotografije, gde je takođe moguće podesiti intenzitet ili oblast. Ovaj telefon namenjen je svima onima koji vole i jako često koriste telefon za snimanje videa. Bez obzira da li se radi kao danas o nekim ekstremnim situacijama i snimanje nekih ekstremnih videa ili u jednostavno snimanju vaše dece ili kućnih ljubimaca. Sa zadnje strane se nalazi čitač otisaka prsta, IPS ekran koji krasi uređaj rezolucije 2520x1080 piksela sa odnosom stranica 21:9 koji verno prikazuje boje i ima veoma dobru vidljivost na dnevnom svetlu. Preinstalirani operativni sistem je čist Android 9 Pie, bez dodatnog bloatwarea. Ugrađeni chipset je Samsungov Exynos 9609 koji dolazi sa 8 jezgara i u kombinaciji sa Android One operativnim sistemom ne pokazuje nikakve zastoje u svakodnevnom radu. Na telefonu ćete moći odigrati zahtevnije videoigre, s obzirom da Antutu Benchmark pokazuje rezultat preko 140.000 bodova, što je trenutno brže od 82% smartfona. Uz telefon dolazi 4 GB RAM-a kao i izdašnih 128 GB interne memorije za skladištenje podataka, sa opcijom za dodavanje microSD kartice do 512 GB prostora, što će vam svakako dobro doći za skladištenje video i fotomaterijala. Telo je izrađeno od plastike, dok je okvir od metala, pa sa silikonskom maskom koja ide uz njega telefon deluje daleko skuplje. Iako velikog ekrana od čak 6,3 inča, zbog izduženog oblika telefon dobro leži u ruci. Uz uređaj dolazi punjač od 10 W za brzo punjenje preko USB-C porta, dok je baterija kapaciteta 3500 mAh. Za pohvalu je i što se sa gornje strane telefona nalaze 3,5 mm ulaza slušalice, što znači da ih možete koristiti dok se uređaj puni i ne treba vam USB-C adapter kao kod nekih modela telefona. Motorola One Action toplo preporučujemo svim ljubiteljima kreiranja video sadržaja kao i onima koji žele atraktivan i brz telefon koji ne probija budžet. Sega Mega Drive ili Genesis, kao što je bila poznata u Severnoj Americi, s pravom se smatra jednom od najvećih konzola svih vremena, sa spektakularnom bibliotekom naslova koji i dan danas piju vodu. Kao svojevrsnu proslavu ove mašine i njenih igara, Sega izbacuje novi Mega Drive Mini. Mini je upola manji od originalne konzole i uključuje ili jedan ili dva kontrolera, zavisno od mogućnosti paketa regiona, pune veličine koji se povezuju putem USB-a, tako da originalni kontroleri nisu kompatibilni. Postoje odvojene izdanja mini konzola za Severnu Ameriku, Evropu, Aziju i Japan, u odnosu na regionalne varijacije nalepnica i boja originalne konzole. Severnoameričke i evropske jedinice uključuju kontrolere sa 3 tastera, dok japanski kontroleri imaju 6 tastera.
Zvanično licencirani kontroleri sa 6 tastera napravljeni posebno za Mini takođe se prodaju odvojeno u Severnoj Americi i Evropi. Mini uključuje 42 igre, mada tačan izbor zavisi od regije. Tu su dobro poznati favoriti Sonic, Comix Zone, Earthworm Jim, Street Fighter, ali i dve igre koje nikada ranije nisu postojale na samoj konzoli, Darius i Tetris. Igre imaju spremljenu funkciju čuvanja za pauziranje i nastavak napretka i mogu se igrati u originalnom 4:3 formatu ili razvući na 16:9, dok su HUD elementi modifikovani kako bi se uklopili na ekran. Sega Mega Drive Mini je nostalgični put u prošlost videoigara, sada dostupan i na modernim televizorima.